Amerika yasinyanye amasezerano na Kongo ivuga ngo ikeneye critical minerals ahantu ku butaka butaravumburwa budafitwe n'abashinwa. Rero nico bivuze ni ukuvuga ngo ahantu hazavumburwa hose bahabahe gukuraho Kongo electric vehicles, imodoka zitwarwa n'amashanyarazi zahagarara mu mihanda zapfa, yahagarara, inganda z'abanyamerika zo hagarara, nyinshi ku isi zo hagarara. Uyu munsi inganda z'ikoranabuhanga zidakoresha ibikoresho za Kongo ninke. Iyo igihugu gifite amahoro kirigenga kikagenga igiciro cy'umutungo wacu ku isoko, ariko iyo igihugu kiri mu ntambara kirakena, cyamara gukena kigahenduka, cyamara guhenduka kigasabiriza. Kuko wirirwa ubona Kisekedi azenguruka hirya no hino mu bihugu agenda asabiriza, asaba amafaranga, afite umutungo utagira ukungana. Iyo amasasu adahagarara muri Kongo, amasezerano abasinywa mu mwijima hirya no hino mu byumba, kandi ntawubaza inyungu z'abaturage ba Kongo. Iyo basinya gusa gutwara, ntibasinya kuzanira abaturage ba Kongo, ntawubitayeho. Ariko tukibaza ngo who really controls Kongo? Ninde ukontorora, ninde nyiri Kongo, ninde uyifite? Kongo imenya agaciro kayo, amasezerano ku meza yohinduka, ibiganiro byotangira guhinduka. Amerika rero ntabwo irwanira ubushuti allies, reka ibyo byararangiye, izo biri gutambuka. Ubu nyine Amerika iri kurwanira asset. Tazara na Lobito Corridor ni imishinga ihanganye, ni ibisirikare bihanganye twe tutabona, bari muri competition. Abategetsi ba Kongo barabizi, abaturage nimwe mutabizi. Abanyekongo n'abandi banyafurika muri rusange bagomba guhagarika ibintu bitatu. Believe it or not, Amerika igomba kwigarurira Kongo si negotiation. Bayihanganiye n'Ubushinwa bayifashe gutya. Isi ntishaka ko mumenya yuko ari mwe mutima w'isi ya none. Wumva impamvu Amerika iri obsessed, irwaye, yasaze, igomba kubona Kongo, igomba kubona byanze bikunze. Guha ikaze kuri Afrimedia Live. Ndizera neza yuko uri amahoro, umeze neza, nanje ndashima Imana. Ku meza ya Donald Trump muri Amerika hari liste y'ibihugu n'ubundi akeneye, y'ibihugu agomba kumenya uko bimeze. Ku meza hariho Iran, hariho Cuba, hariho n'ibindi bigiye bitandukanye. Yagiye avuga ibintu bitandukanye kuri izo bihugu. Greenland yo ndayishaka, kandi akabyita yuko I need Greenland for the national security. We need Greenland for national security. Muri Pantagone no mu biro bya Trump hari liste y'ibihugu bikenewe, the shopping list. Byanze bikunze Amerika ntiyitaye ku alliance ngo NATO, ngo Union Européenne n'ibindi. Ibyo biri gusaza, biri guhinduka. Biri gusaza komtel ibitari mu murongo y'uburyo Amerika iri gushepinga mu intambara nsha, ntabwo bajana. So hari ikintu kimwe abantu benshi batarumva, kandi niyo mpamvu bazatungurwa n'ibigiye kuba mu myaka 10 iri imbere. Isi ntabwo iri gutera imbere mu bya diplomasi, ahubwo iri gusubira inyuma ho imyaka 100. Niba utazi gutandukanya igihugu na asset, uri mu bantu bazabeshwa igihe kinini kugeza ku munota wa nyuma. Bakubesha yuko intambara ari ikibazo cy'amoko cyangwa amateka n'ibindi. Ibyo zose nama yeri yo kurangaza abaturage mu byemezo bifatirwa mu muhezo. Ibyo byitwa risk management. Amerika ntifite ubushuti na Kongo cyangwa n'ikindi gihugu muri Afrika. Mu bya demokarasi nta bushuti barimo. Ishaka title deed, ishaka icyangombwa cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bihugu bitandukanye. Ishaka gusecuringa ibyo bihugu kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Muri Taiwan ishaka chips, ishaka gukontorora Abashinwa. Ni ukuvuga ngo mu biro bya Trump na Pantagone bafite icyo bita shopping list iriho imitungo bakeneye. Tibitaye kuri cost ku kiguzi, barareba gusa ese iki gihugu turagikeneye. Iyi si politike y'ububanyi n'amahanga, ni politike y'ubucuruzi bw'imbaraga bwo kwambura ku ngufu. Dubishake cyangwa ntubishake, byose bikorwa mu izina ry'umutekano w'igihugu. Ariko hari ikindi nanone Amerika ikoresha ngo ni American interest. American interest rero ni ukuvuga ngo ikintu bakeneye gifa kuba kiri mu nyungu zabo, baragitwara batitaye ngo igihugu kirigenga cyangwa ntikigenga. Hari ukuri kumwe abantu benshi batinya kwemera. Isi
ntigendera ku mategeko mpuzamahanga, isi igendera ku nyungu z'ubukungu. Mu maso y'imbaraga z'isi, ibihugu byacu ntabwo ari ibihugu, ni asset, ni imitungo. Iyo ufite icyo bakeneye urakibagurisha cyangwa se bakigutware ku ngufu, ntufite amahitamo. Byose byitwa ni ku mutekano w'igihugu. Uyu munsi baravuga ngo dukeneye Greenland, we need Greenland for national security, kubw'umutekano w'igihugu. Ukibaza ati se uyu mutekano w'igihugu ni Amerika gusa, ni umutekano w'igihugu cyabo gusa? Ese cyo kindi gihugu cigenga cyo nta mutekano w'igihugu cyabo bakeneye? Ntabwo bagifata nk'igihugu, bagifata nk'umutungo. Trump baramubajije baramubaza ngo why ukeneye Greenland kandi Greenland itagukeneye? Iravuga ngo twe dukeneye kuguma kuri Denmark. Ati uwo nguwo ubivuga ninde? Simuzi, sinzi nico yitwaje. Icyazi kimwe nuko ni umutekano w'igihugu cye akeneye Greenland.